Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Haray Guinée be buyndanno fi 4 tonnes d'or. No yaltinaka banque centrale e hore wuya wuya. Naka telen Dubai to yeyede. Hakanko général Mamadi Doumbouya wadi enquête ji makko di. Hakangeje de hewtiti ka sare Conakry. A wombe bawo dum be wadama jungo. Be wadama jungo goy. Bawto non ka be wada jungo. Haray pale Mohamed Senko holli ko tolérance zéro. Wo kombo woni bawo dum. Ko karamo kaba Tidjani Koita. Donc andi on donc ko gouverneur banque centrale et vice gouverneur. Haray no be wadama mandat dépôt. Be holli o be adday ko honno de kangeje yaltiri ka banque centrale 4 tonnes. Tawata dum ko bisu lagine. Ko lagine duwa hutorde du yimbe dido kanyum jetta dum na. Inano yeito ide Dubai. Donc andi karamo jabi on andi conséquences di makko ni boy ko sibla. O yetedo Tidjani Koita. Fon andi ari fewde do ni mo organise des concerts gratuits. Ka woni wadande mamou labe ha tele dalaba e kanka fono reeni dum. Tidjani Koita nabi do artiste be buy Dubai men sikuno ko sadaka kono hewti anda ono e Mamadi Doumbouya si don fala wada sadaka nay bale wado nay bode stay ko nyanne on taway Doumbouya no buri yo Doumbouya holli on kanguy ka wat ka kalamu Sékou Touré wadi lamu Lansana Conté wadi lamu Dadis Camara wadi lamu Alpha Condé o siga do wadata ka CNRD awa hikano labay boy mi hala ni on do le 31 décembre fetju do transition lannay ma opposition awa hande kadi opérateur be buy ma businessman Dedi Muntajay do le 31 janvier 2025 sabuna enelu no bala samura yaw darnabe kanyum karamo jabi e Tidjani Koita arabe wadama hande sir mandat dépôt o kambe kadbe wonti ka bawo baroje sokama Conakry awala to ka patero bimbi fina tawa e sanfranga ala mara ida ka bawo baroje donc ko Conakry way non Conakry fewde do so madala sa fijiri lamu CNRD ngu araye dum non na e sama kala awa Tidjani Koita yurmila Tidjani Koita ja on budi ko dalancude ka banque centrale on daytude dum alla wallo en hala dum nato woni yiwde si tawi ko ton an kadi ara mi kiriye fonnama e bekema ara yange ali touré on signé ara ya hewte ay ka maison centrale ay non a woni e mandat dépôt wo fewndo do ni be négocier ko wuli kay ka commandement de la gendarmerie bala samura wo mukko wadda buddi yalde ko addi ko haɓe yaltini kangeje den ka banque centrale 4 tonnes be wolay ko no be nabiri dum Dubai donc andi Dubai hollino ton hande kadi ko wujjete na tato sabuna ma wujji yayi to no wada affaire be bloqué 4 tonnes d'or Tidjani Koita e karamo jabi be do kadi ittete joni be ye fip wobbe go kadi remplacer Doumbouya o remplacer ginaawe ba mojjube no gerdede ino gerdede menen piji moddidi me wolay fi majjide si me yi ko moddi e ko kel ko iwri ka CNRD goddo ala fere fita me humputu dum jamaa me humpitay be net no ay wa simandu wana Mamadi Doumbouya jeeyi ko Guinée fop hande si Mamadi Doumbouya iwi e laamu o accay simandu si simandu gollama ko Guinée en gollana si simandu gollaka ko Guinée en accana na président jo jeeyi ko wiyete ko simandu di simandu no ay wa autoroute à péage famine rewda rewa yimbe rewa e feƴƴa donc no tuwata yarde ko ma jamaa on éveil anda ko no fewndi perto gere Sonko observez nous on va vous montrer le terrain du pays. Merci beaucoup.